1,000 lah. Simple interest na masala 8. Simple interest tu ni konsep cai hotin na. Installment cai compound interest la cai file la tau to. Simple interest. Simple interest formula tam lo pi chala na. Ma it is adam concept iti mandam ti pa bo ya na. Alampia simple interest is equal to PRT by 100. Amount is equal to principal plus simple interest. Then he jane hi ya na. Okay. तो ही तूने concept था ही पे हम तिले when if simple interest is equal itu mam SIJP ngayam equals teka bangakin sum ka jacha suppose sum rupees sangkhat ka manchana sangkhat chu munya ko tetemam yechlanga principal 1 ko chlanga principal 2 ko na is principal 1 chu izan ham khelo sum izan ham khelo pi cha jania mai thi elo la janga janga mai thi khelo na ebang ai chlanga rate na te ka bang 5% ka ti na time to 2 years ka ti na chlanga rate hi zat percentage du ham 10% na time hi 2 years ma matu to evang simple interest ke baile principal equity hodu ham na if simple interest 1 is equal to simple interest 2 ke baile equity hodu ham principal hole equity hodu ham che aham pia echi sumpi chala na kin ke lo pi sum mi zat ham sam che chidinga hi principal jan ke lo kin sum mi nge ka pi chala na ero la mi ne ka pi khar ko ma 5% kumni jangena ka ko ma 10% kumni jangin simple interest ke bangen ka ti chala na ele ka holding ai pi ko tam simple interest ke pare se chipa hi simple interest pi dham chipa hi principal na simple interest pyong SI is equal to PRT by 100 chala na P na rate ko pi hum 5 time ko pi hum by 100 is equal to chla ho P pi hum P2 na into rate jan hum 10 into time jan hum 2 by 100 na 100 ki kata tu la tu ki ka 5 1 is 5 5 2 is 10 na principal P1 by P2 hi principal khani jan hum 1 na 2 plus 1 jo ki ko male pi hum ji ko khana hi la chun P1 la P2 ko khan chala na ste ne ko male chi so lo dingo le thema chi pa ikin ko khan chala chi zangai me thi ro la jathome me thi chi si me thi ke lo pi chala na simple interest ke bange ti aje ko to ka bol chala na ka bola hele pi so tam chi 2:1 so ta chana 2:1 2 plus 1 so P1 plus P2 hi chi re chala na P1 plus P2 3 chi P value ham 1000 value na ele te ka banga find some principal 1 5% an pa cho hole in kitre che pa hi na 10% an pa cho hole in tira chi this le temam P1 je P2 tam 1000 divided P1 ko pam 2 chala na 2 hele into 2 by CP3 na 3 ये पे हम चीज P2 पे हम 1 चलो ना 1000 into 1 by 3 सुमिजा जाना क्यों हम चीज हम चाहिए खुरा ले 3000 by 3 ना चीज हम 2000 by 3 ना 2000 by 3 चीज हम 1 by 3 to 33 le 2 to 66 something le chalo na 66
0 zadam 668 dam 330 tabang na 6 66.66 ta na 33.33 diam sorry 66.6 जो है ना 33.3 जो है ना Stay ko mahil sang khaso de jogo songgo logo jatuna sotuna tumko male approximate kilaya 999.9 to 1000 ta chala na ita simple interest ki bala thi suna na ita para hai concept khatum ta chu simple interest ki bala khon somkha khuni ham thom liam min honwa na khot lo na ala te ka banga red ki itin bota ta ni chu alang pia example ki pi ya na lehin question hi exam ai tai kora le na khu no mala ta chu basic ana khu ding thei cha chu basic hi e wang ba da no principal 1 r1 time 1 by 100 to na simple dire se ke bal na si1 is equal to si2 to na chunga principal 2 rate 2 time 2 by 100 na chide ni ke bang chala na is equal to k to ke chu constant value na ke lo na 0 le 0 ki kata chu na chiden chi ka compare le pi de tam p1 r1 t1 is equal to k chu na p2 r2 k2 is equal to k na principal pa hi hold na tia chu principal pa ko ro dinga le p ko ro dinga dang se p wel chinga ka chita chu na p is equal to k by r1 t1 na chilanga p2 is equal to k by r2 t2 ne temam la che k chu pichini pi ba sam jite ni ko compare denga le inversely proportional hiam p is inversely proportional to 1 by r1 t1 chilanga p2 is inversely proportional to 1 by r2 t2 na chi the compare ai lama se pena chu pi ba sam p1 by if I'm to P1 ratio P2 to P the term principal ten ratio according to let's say 1 by R1 T1 1 by R2 T2 it's a formula so chapter 1 ke derive na if you just put moham tele P3 ja thuma ko be ngale calculation at sa hu so lo de da na so lo lawata ka bole ke chai P4 11 by R4 by T4 ne na when simple interest is called SI equal here le rule number 1 chi me chi to chi ja be la ka khut ngai talo jam para tak pe ta cho etin tam principal ratio chu mata ken jakhat ko chu mi thum jathum ko chu na jathum ko male chi ja jana ko dham khel opi chala na elo la sang khat ko male ja jana ko dham khel opi chala na mi khat kin sum ja kaniyam suppose 1000 rupees kanai chuna chepa ko mang ko ngai chepa ko ma ko mai chepa ko ngai sang khat chu khop khan ngai chula na chepa ko 5% ka pi kum ni he chepa ko 10% kum thumi chepa ko 11% kum ngai he e ma simple interest ki bangya ka tela principal p2 hi hold 10% ko pa hold and ka tele pi ko da mi formula ka ja di cho sang khat chu ja na ko dam khelo chula na chol ra de ga chu formula man do he thema ale question khal solve la wan he do cho patano chi banga hi rate holding ai la rate holding ale pidan da r1 by r2 r3 jo hote 3 de la 3 yan de hajaben na ratio holding ale pidi ta 1 by p1 t1 na p2 t2 and then p3 t3 ta bo wan na time holding ale pidam p1 r1 time to chukam p2 r2 chi pk som thidam simple interest ki bala bo ethema question in solve ta chala chi me chi la chon thumbe la thumna de live la lina je nga ba la ngai do question khat solve hota la okay अब तैयार है
basic ang ko thing example ai banga cho basic ang he theo zo basic ko ta chala na so banga cho simple interest ki ba sa thei acho ti lo yang la exam question modern ma denga na the sum of rupees 13,000 13,000 is lent out in three parts is lent out in three parts thuma kop chana three parts in such a way that first part is around 5% for 6 years na comma second part at 4% for 5 years 4% for 5 year and third part at 10% for 4 years 10% for 4 years if the simple interest received from each part is equal na if simple interest received from each part is equal find the sum find the second part find the money to the lend at second part chala has two in the second thing first second third is thing roman sang cha hol pcm cha simple interest ke bang chala na basic holding hen ka tingala simple interest 1 is equal to simple interest 2 is equal to simple interest 3 ka tidena simple interest ko p khelo ya cho p1 ka tidena into real result hum 5% na time hola 6 divided by 100 na is equal to simple interest to chala p2 into 4 into 5 divided by 100 na is equal to p3 into 10 into 4 by 100 na kaboling abana p1 plus p2 plus p3 ch pidam 13 khani thum chi sum kop chala na chi dinga ile ka cancel din ka thi ka din ka bowling ratio ko hole chala na is a basic method ta cha la to simple interest ke bale piong since question also simple interest sum mata kin sum chu hiza ni munthuma ko chala na munthuma ko si chu simple interest so akum to rate to chum che yai banga cho sum ko chu kin no ko ma sum ka pi chala na rate chum ma ka pi kum chum ma ka pi chana khat ka pi som jo khat ka pi saw khat rate thong khat rate tam chala na e banga sum kala cha chena pe na chu ka sum mu ja chu na ba ma ki bang cha nen piu e thimam chita bang khoi pa hin simple interest ki bang che hi le rate za yong la ta ki calculate chala na to jo p0 p1 by r1 t1 is ratio p2 by r2 t2 ratio p3 by isum hob ja ro chi p1 p2 p3 che ko mala che diya na ele p1 ratio che pira tam rate che pam bula chu 5 na 5 into 6 chula na p2 la 4 into 5 na p3 la 10 into 4 na ato kya hele munnya ki ka thele munni cho ka lo re mun thoma ki ka the the ngai mi thoma ya chana thoma ki ka the the ngai ip ka de ma 5 chana to the 10 ip mo tam 6 4 8 6 4 8 LCM lata to ka the na lai chana
2 3 is 2 2 is 4 2 का चाहिए ना 3 2 4 का ना 3 2 4 हिले चलेगा खुद नहीं हो sekarang pai 3 2 4 ya le बताना उसे p1 by 3 जो ना p2 by p3 by 4 मतलब रेशियो की क्या हिले खुन p वैल्यू के नो माइल इक्वल टू k का ती थी चलो ना कति नो नो ले p का बोल हम जिसे नो या से LCM कला दे सो 3 2 4 को LCM कला देना 3 to 4 LCM that हम 2 बोलता 3 and 2 1 is 2 2 to the 4 नहीं लो ना 12 है चलो ना 12 है हिले LCM to 12 है लबोन in 12 है multiply था into 12 ना into 12 into 12 का बोला ले पिसो तम 3 4 जा 12 दियाम कहते हैं दिनाम 3 to 4 जना जब हम चे p खाना हो sorry now principal होने वाले जी 1 जो दे जो now जो formula जी के जो 1 जो दे जो p है तो लोग दे जो formula जी से जो मेल जी तो now जो formula जी वाचे p जो simple interest यहाँ ले p जो principal तो p1 तो p2 तो p3 होल्डर वाले p2 जो हम p by depend हो ना 1 by जो दे जो 1 by r1 t1 ना 1 by r2 t2 1 by r3 t3 चिमेल से वेला ना रेड होल्डर वाले p तम इसे formula का या ना रेड होल्डर वाले R1 ratio R2 ratio R3 या लेना 1 by P1 T1 1 by P2 T2 1 by P3 T3 ना जिसे से जो खाबाना टाइम होल्डिंग आयोला चुंग आके पेपेन जो 1 सो के रे चा सिस्टम एलसी ता तो ही P का होल्ड ता P1 चला ना P2 चला ना P3 जो ना जिसे 1 जो ना 1 1 1 1 1 1 ना जिसे 1 1 1 ना जो है पिसो तम 3 4 जा 12 2 6 जा 12 4 3 जा 12 दितम लचे P1 P2 P3 जो पिसो तम 4 6 3 ना अरे सुम जो हिसाब ना कौन चुना ना खद हब्लिया को माखर हब्गुमा को माखर हब्थुमा को ना 4 plus 6 plus 3 जिसान हम 13 जो सुम अलिंगा को माले चला ना 13 खद नहीं थुम 1 वैल्यू जो पे हम 1000 तो पार्ट सेकंड पार्ट ना को जिसान हम ग्रुप चना ग्रुप जो 1 टाइम जिसान हम 1000 चला ना 6000 है थे मम तो चांस आता चा देखो पार्ट 3 को जो ना इधर हम कती ले चोन 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई दे चपेन है ना ये जो 13 टाइम्स से को मा 13 टाइम्स सो सुम हिसाब ही लिंक के हिसाब ना को पिना चला ना अले खच्चे ले सा खरे ही चोन ग्रुप जो सांग को दिन तुम जो सांग तुम दिन ली जो सांग ली ऐसे में तो क्वेश्चन आउट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन खबे बोल बेले हन हेड उताच खबर बोल बेदु हम अब एक खबर बोल बेदु ना बाला क्वेश्चन चालू तो करब दतम ni ge pi online na boss video chuna je ipe ma close pe ham sum cho sum khatum sum mi khanin sum khat apuna nei chichmi thum ham mi li ham mi niam kha ma rate ke banglo time ke banglo pe eva simple interest ke bang na za la ke ham hold interest ta ke hold cha second question hi rupees 24
26,000 rồi. Rupees 26 khát ni thum 26,000 is invested in two part is invested in two parts in such a way such a way that the SI from first part at the simple interest from first part at 10% per annum for 5 years 10% per annum for 5 years is equal is equal to the simple interest from second part second part at 9% per annum 9% per annum for 6 years for 6 years. Find the largest part find the largest part question answer cho pam question answer cho mi khanin sumi zat hop na zat nia hop na part 1 10% kumnga hop khache le 9% kumguma hop na itu chu ti so sumi zat ni 26 khat ni thum chala na khatpa komai za na hop khatpa komai za na hop na chapa komai za na hop ham 10% hi kumjan ham 5 years na chapa komai hi 9% hi kumcho 6 years na ebanga simple interest SI ki bangai cho SI1 is equal to SI2 na chi formula direct ka apply ang la so yang thei cho ebanga chala la ho chi pen sum dam zom khe la na in ba de question to simple interest ki bangai cho na p whole in them part whole in principal whole in cho na p1 by p2 ho chi pen alin zom khe la cho na 1 by r1 pm chahiye 10 na into r2 time chizan हम 5 1 by r2 chizan हम 946 na 946 10 ni ka de हम 236 to 5 10 1 by 25 ratio 1 by 3 9 27 jam into concept way that aside from 10% and up ये ना है 10% ना है ना मेले मतलब जितने निया ही इमजा कॉमन हम लोग भी जो ना लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई बोलें तो रेशियो या ना 25 चुनांगा चिलंगा होंगे बता ना चे p1 by p2 को दिखे जो ना is equal to 1 by 1 by 25 divided by 1 by 27 चलो ना 27 पाँचों ना चीरे चलो ना 25 पानो या होंगे चलो ना divide नो या p1 जुजान हम p2 जुजान हम 25 ता चलो ना आगे गो मजान हम 25 plus 27 चो 40 52 ना 52 चो सम हिंगा तीन चलो ना 52 जुजान हम चे 26 खानी थोड़े तो चलिए जो हम p1 चिपाई लें जो चला ना p1 जुजान हम 27 होले दिला चो 27 चे पीर ताम 26 खानी थोम into 27 by 52 ना 7 to the 14 ये हम जी 2 times हम 7 to the 4 ये पोई repeat 26 2 times वही चो 27 चो 26 2 times चो okay 26 2 times to 52 zero na 26 1 time khatni thum na abana iti bolo te 27 khatni thum divided by 2 ka ti the na 2 1 is 2 2 3 6 2 5 10 and 3 5 0 0 dina hai the themum
Ele cho principal ya na principal hilawa rate ni hold tam le rate hold tam okay is invested in so person right okay it's a mind khud go to it's a question my mind rate hold go to na you hold out here dia to so rate 8% rate ke hello khapa chala rate ke hello at R% per annum R1% per annum R2% per annum na principal here hung ki bang ta cho rupees is anam chi okay new question ni khoro ta ye cho principal ki pi nga ya na to chere to principal bo ki pi ya na question khak sur le manon khete beta A and B dito na A and B borrowed rupees 40,000 40,000 and 60,000 from C at different rate of interest na different rate of interest ki pila piso na eva principal ki piso na if the interest given by A if the interest given by A after 4 years and interest given by B at 3 years is same na ipiki bangam matile simple interest ke bangkit na and interest of A and B interest of A and B in 1 year is rupees 84 khatni thum find at what rate simple interest borrowed the money okay then find at what rate na at what rate B borrowed from C B chen C ko ma zan alam ki wadu tam ki wadu tam question MPCM principal 1 ne uchna principal 2 ne uchna rate ki hello na time ki he na khana time ki he chalo na and find the interest pure income rate adham rate hore til R1 je piham R2 rate e hore chalo na 1 by P1 je pyong 40,000 na into time to हम P1 आचो ये जो 4 years चला ना P2 आचला 60 खटनी थम into time जन हम 3 years तो तेरे rate जो कि हम क्या थी रे चला ना rate ratio हम क्या थी रे चला ना into ही लजन का थी चो जरा जे खटनी थम 40,000 चला 60,000 zero से जे का थी चला number আছে 3 2 3 6 2 2 is a 4 kathim tala 4 2 is a 1 by 8 ratio 1 by 9 है r1 आचो 900 आचो r2 आचो 800 cross multiply का बोले के चाहिए ना जो लगा आमा साइ बोलता हो ना r1 by r2 को जान हम 1 by 8 divided by 1 by 9 तो चला ना 9 चुन लगा का चाहिए
8 noi la ngang na r1 to 9 r2 to 8 ratio cho which ratio ya na a question in pcm rate hanai lo pitch now ratio me me cho interest of a and b in 1 year is that हम 84,000 interest ati cho interest ati hoda do हम interest between a and b is na simple interest 1 plus simple interest 2 chip dam a and b okay ito now simple interest 1 to simple interest 2 ka kamale kum khana jo हम 84,000 चला ना khani thum and b 1 year okay chai na substitute kum tala simple interest 1 chip हम now principal cho na principal jan हम now jo 4 principal 40,000 into rate jan हम p1 acho 1 acho tam 9x na x tiu to ratio ya na rate into time jo kum khadia na by 100 plus khada khola 60,000 into 8x by 100 is equal to ko mali jan हम 84 khat ni thum ta chona 84 khat ni thum ale hen plus a ya he ka the lo chona na multiply plus a ya cho chitan ji ka the lo chitan ji bo ka the na 100 de common la do हम ये जो प्लस on है ना 100 common no या कला आहे ले 4936 खनी थुम ली ना x plus 48 खनी थुम ली x ना is equal to 84 खनी थुम को ताजा नंबर 1 zana mudewam chuka khoding ai le mata na che chide ni gom te zan ham 84 so ham 84 so mo now 0 zan ham li zona khat ni thum li 0 li ka jitan 8 plus 6 ko 14 na on hand 4 plus 3 7 plus 1 8 na 84x is equal to chana hoya tam 84 khat ni thum li nga nuya chite chi khona nga chiri ki multiply ta chana 0 za haja ka thi li 0 za ham li 84 10 x yan ham x 10 na mo di poi pelam di lo cho 40,000 60,000 40,000 60,000 4936 khat ni thum di 6 is 48 khat ni thum li 48 khat ni thum li 10 10 10 84 khat ni thum 84 khat ni thum li nga 84 khat ni thum li nga andi lo lai khat na me betre X to dia ho di da 8400 sorry question asked to 8400 zo hai 84,000 hello 8400 zo hai interest of 0 khat so mong de na 0 khat so mong de chana 0 khat so mong ai le ja tam 1 ta chana x value ji pam 1 ta chana ale rate na je pire dam jala nga hi 9 into 1 to 9% ta na khara 8 into 1 chi jan ham 8%. A question MP dong find a rate b borrowed from c is na b a choi cham r2 long na b chi jana borrow ham 8% na ate bo no confuse no lo wala chi a ti bilang chalanga b ji le chun na b a jan ham r2 jan ham 8% na a holo wale 9% da lithium tawam hamo principal hol no ma rate hoy hode pha ta he chuma ko hol hai na time hode pha ma ta ko ngai cha chu chu biam simple interest aya okay chu simple interest ke ba le ya na
cho ta bong question ki pyo la na bo thi ta chana la pya prelim solve la choi le hung lo mai thi cha question nom di hung dia na main sa hung thi na chan chu ale to chu ele amount when amount is same hilala when amount is same yo jo interest ke bangai de chala na to amount ke bangal lang hilala ipitir ta amount ke bading ale number 1 achu principal ratio call do ding ale ipiti call do ham zo te ke bang tho tho cha 1 by ewang no ya 100 jar ta cha plus ipiti tam 100 banai plus out na r1 into t1 chilangai 1 by 100 plus r2 into t2 1 by 100 plus r3 t3 100 ही पिज्जा हूँ हम amount जब हम principal plus simple interest चला ना चिरनी की गोम चला ना नो या 100 होंगे चक्कर बचा दे देखा बंगा ची amount है ना ना rate ही होड़ो दिया ले r1 r2 r3 होड़ो दिया ले pt p बॉटम 1 by 100 plus ही देते तो 100 plus p1 t1 1 by 100 plus p2 t2 na 1 by 100 plus p3 t3 na same case with time t1 t2 t3 है जगह पे 100 plus p1 r1 ना 100 plus p2 r2 na 100 plus p3 r3 so formula cha le chuhane p se nam amount ke bangai de chana a1 is equal to a2 ke bangai de chana teka banga khali principal 1 hela khali r1 hela khali t1 he tan te na khalanga he principal to rate to time to te taw ta na iki basa janga la chi pham chi principal into principal chi pham amount he principal plus simple interest la na so he principal plus simple interest la na principal ho p1 ji te chi ai p1 plus simple interest chi pham prt la na p1 into rate 1 into time 1 by 100 हमको ना चापरा हमको चा चलाएला p2 ना simple interest तो जो p2 into r2 into t2 by 100 ना प्लस यहाँ लगी p की बोलों थी क्वेश्चन की बोल चला 100 p की चला ना नो यहाँ वन ही ला चुन डायरेक्ट आज का बोल 100 p1 plus prt ना p1 r1 t1 by इपियम ची 100 ना रेशियो amount के बाद है ना चलाएला p2 100 p2 देता है ना 100 p2 plus p2 r2 t2 divided by अपन आप देता है ना 100 ले 100 की कैंसिल था ना p मो हम चाहे कैंसिल दे मुचाम तलाओ ना c1 चला ना amount 1 अरे चलांगा ही amount a1 देते हैं a2 देते ना amount 1 जब हम रेशियो कला दिंगा ले बताना a1 by a2 का तीन आले पे का तीन हम a1 ही amount 1 ही पे हम 100 p1 plus p1 r1 t1 चला ना divided by 1 चला ना चला 100 p2 plus p2 r2 t2 by 1 चला ना चपाई का जी तो चला ना 100 बेचो चपाई हम नन्हे ना वन वन कैंसल था ना हमारे एमा वन से हम 100 p1 plus p1 r1 t1 by 100 p2 plus p2 r2 t2 dinamo principal hold and t ना principal call जितने न्याय p common कला थी हम p common कला चला ना 100 plus p1 r1 t1 by p2 हिले p1 या common या p2 common कला 100 plus p2 r2 t2 चला ना
Nghe thế không? P1 call đó đi ngale is equal to k cái tỷ lệ equal to k để tạo tập hợp với na. P1 call đó đi ngale 1 by phía dưới tam. P1 call đó đi ngale 1 by ipm chi 100 plus P1 R1 T1 na. P2 call đó đi ngale P ham 1 by 100 plus P2 R2 T2. P100 plus P1 R1 T1 hong cái dạng nó chỉ lại tạo cho nó na chi. Đúng không? Đúng không? Chỉ không còn đó na chứ. Principal hold holding ala principal hold holding ala chung kon chuna chi la na p2 hold holding ala chi p3 la chona ita ka sol ngai lo pi cha cho hung ki sol dang ka va sa me ni ya na direct ngai ta hi amount ki ba la p lo du hum principal hold holding wala direct a formula ding simple interest cho nu ya 100 ghap lo amount ai phal nu ya 100 ghap cha etem tam to question kha in solve results question kha in solve results a sum of rupees 24 khatni thum is divided in such a way upon the time chin na he yang to zo logic na zo logic is divided in such a way that first part at 10% for 5 years on simple interest, second part at 4% for 5 year and just as I mana third part at 5% for 20 year simple interest na. If the amount received from all the parts are equal, that's all. If the amount received are all equal, are all equal, find the third part of the sum. Third principal holding is find the third part of the sum. Sum is the principal ki bhang na. Question MP se question MP se sum hi zan hi mun thoma hop chana 24,000 khom khat mun ni mun thoma hop chana P1 P2 P3 hop na red chum je bo na khon achai na pena amount hong so cho simple interest hota ki khom ala amount so chula na plus simple interest ki khom amount to amount 3 ki bangai chula na amount ki ba phale pi de tai when amount is right amount to become amount no se sum cho achai na no se cho ki ba hi le bi de tam principal part to sum to principal te ne ana p1 p2 ratio order ta cha ja ja na khom ti na dinga na is 1 by pm 100 plus r1 t1 r1 to pm first part cho 10 into t1 ho ja ham 5 na 1 by 100 plus second part ho 4 into 5 na third la 100 plus 5 into 20. 5 into 20 na which ratio sum hop cha ale principal so ta chi sa tam 1 by 100. 150 dem 1 by 120 1 by 200 5 to the 100 hilong jo ko 81 10 de 200 lo de 200 chana 300 ta 300 hilong Yes. di na mo ga patre di na ma okay di na hai acha tia hele p3 hole and tisala na kiche pa hole and ki bo cho question ha palo 00 cancel thiam Yes. cancel thiam na la yang talo na okay LCM la tazan ham 15 to 12 to 20 LCM lauten
3 5 are 15, 3 4 are 12, 20 is on tail 4 11 na. 5 3 ke ball tail 4 1 is 4 4 5 are 20 na. 5 1 1 1 na. 5 4 20 23 is 60. 16 multiplies okay to. 16 multiplies okay to LCM multiplies okay le simple fraction so this na. A simple number so this fraction so number I share ta na. This into 1 by 20 into 60 na. 15 is that time sum 4 3 4 loading on 4 5 are 20 4 minus 4 5 6 na. 5 yeah 5 to the 10 5 minus 5 16 na. 23 is that हम ratio cho 4 ratio 5 ratio 3 principal sumi jana hop cho sumi jana ho male p whole in them third part whole in this na abona he jana 9 10 or 12 abona go male principal yo go male 12 sum principal is p the tam 24,000 gc ke hom chala na this is 24 he jana ko khalia ko na ko tuma ko jana ago ma som ni part jala na 2 times of ni thum 1 part is tam 2000 ta chana p1 pa hold ante che pa he ka multiply de chu ta na p2 hold ante ka मतलब p3 hold ante to khoi p3 chu jan ham part 3 ko jan ham 3 3 to multiply to jan ham 6000 हम amount same simple interest same gitu aja chen nga khat bol be chen balang ngau ten na na bana question khat boro ten simple interest chen ra ta cho question này dễ nhỉ rupees 18,750 is invested by a man in bank account of his son na in bank account of his two son whose age are 12 years and 14 years in such a way that they will get equal amount na amount equal ke chala na they will get equal amount at the age of 18 the age of 18 years at 5% rate ke p hai at 5% per annum on simple interest. Find the share of younger child. Find the share of younger child. Okay. Find the share of younger child. Hold on. What now? Question in PC. Mi pa kanila chate ni de ngabing ko na sum question na. Alhin red ki bang chara ko ya bata red ki bang chara ko ya hele chun akum nang ki bang chan ko hen lang le sum hol han ki bang chan de chala na e bang cha hi red ki bang chan hi kum som le ge cha hen non pha ki la ro thian de tina cha kum som le ge ai na le cha ni na kum ki bang hele chun sum chi ki bang cha de chi ki bang chara ko de chala na e bang a che che de lo cha le younger pa ko bai tu tin na elder pa ko ka pitam I tu te elder CYOUNG are younger na it's a pain kumzat invest ham time rate is ham 5% cepa 5% na time fujat ham si chapoy mo hiao ka ji chu to la ji ngai lo na kum som le ni chu la to he kum som le ge hem phale kumzat invest bolong cepa anyo pa de ngai chu fa chu 18 minus 12 chu na kum som le ni to hi kum som le ge phale la do di la chu kumzat bol ham kum som chu na 6 years
la len pa khu rate ki bang chala na time to he kum ja tam ma he 14,000 na 18 lakh kum libo se man to re chana so time for 4 he temam find the share of younger the principal e hold amount ki bai la chen principal ki hold le ka chai chana na principal dong zo ya share ki bang chala na elder by younger to the hop on my pt on for 1 by pirita amount ki bang chala na amount is equal hi le chon pt 1 by 100 plus 300 simi ta re ban che pam time ban che pam 6 hiza na ki man chala na invest dong zu ya na 1 by izar ham chi 100 plus 5 into 4 dam gom tara che za tam chi 1 by is equal to 1 by za tam chi 5 is 30 plus 100 is 130 na ratio chila 100 plus 20 120 dam kata chana 1 by 13 into 1 by 12 for ibung buto na ki chai 12 ratio 13 1 by ki tile bung buto na ki chai younger part za ham china jinga is equal to 1 by chipa hi masarata na 12 na sorry 12 hita abana khatpa khujan ham 13 deta hi sumi jana hi kyo man de chana na invest dong zu ya sum kyo man de ya atu kya hele is invested by mega so that they will get equal amount of days of to find the share 25 inam 12 plus 13 khujan ham sorry 25 sumi jan hi zara to ham 18750 ke to chuna na sumi ja somni langa ke to oti na cha somni langa ke to ra jo somra ni ne pa chang alin pa sol thum chang na 25 is that time some now chi 5 5 3 15 16 17 18 5 7 35 36 36 5 5 25 0 na 5 7 is 35 30 5 5 25 0 1 2 1 unit is tam asuma sim nga 1 unit to 750 rupees to ke banga dina ta cha 25 unit to suma sim nga cha to ke banga dine ya na ne jo pa hole in 12 jo pa hole chila na into 750 multiply ta 750 to 12 to multiply is anham 750 to 12 ka multiply ale 0 to 5 or 10 1 in hand to 7 14 15 na 750 diam 0 0 0 9 9000 9000 tedim dam alin zo pa hole nga tira chudo hen ka body janam 750 to ka bola la chu alin zo pa share chu jan da 9000 question tu na ra chaina ding khat bola ta chaina ding bola tin concept dang ho hi le first question khu phal le hong dong je bola ta cha question ra ni tu nya ding last question chi hello batch amount ke bang simple interest ke mohol ki chai ta chala na to hi question kara hi the rate last question ai ta tu nya ding the rate of simple interest on a certain sum which is sum ki pilo na a certain sum of money sum of money at 5% a certain sum of money is 4% per annum for first 2 year comma 6% for the next 4 years 6% for the next 4 year in 8% and 8% for
period beyond 6 years na. Period beyond 6 years. If the simple interest earned by if the simple interest earned the simple interest earned by the sum principal so is rupees 1120 in 9 years. Find the sum. Okay. Question is check ham. Sum khari principal hi ko hab chuna. Ko ma kum khana khazan ham 4 years. Hada cha kum kha kum ni kum thong kum li kum nga kum gu kum si kum di kum ko jang ko hab chuna. 9 years che first year age pan na. First year age pan second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth jo yo. Chi 9 years chang to bo na. Chi first le second a chu izar percent ka jo 4%. Awana for the first 2 years 6% for the next 4 years so na 1 2 3 4 chi sungai biar na kabjom 6% na and 8% beyond 6 years so 6 years wa hi biam 8% 8% ka jo so na le khon ni so wa kho simple interest zan ham 1120 ka moi so na simple interest is 1120 ka moi so na simple interest as piong principal ho lo ngale piong simple interest ho lo ngale piong rate of time multiply le yang chula na hen da lai bam ja ne ko ma chu ma sa chu simple interest ko den la kum nya chu le 4% le 2 into 4 chi zan ham 8% hi ne timam janya bolo chula per simple interest chu rate to time multiply le yang principal ki pala principal te multiply le yang principal no wala rate la time to multiply de jing na ne timam SI score to PRT by 100 chula na rate time ki pila direct ya chu multiply bole yang chula na simple interest so principal to rate ki pila jete ne multiply le yang chula na noi la divided by 100 kan lo pi chula na inversely relation ya ala cha rate ki pi time ki pi ala cha ta banga hi percentage is mo lo de ham percentage is lo de ham ta hi le interest earned is ham simple interest is ham kum khana kho kum first 2 year kum ni songa zat earnam 2 into zanam che 4% on chuna kum ni songa na plus igob ni chuna na kum ki na cho 6% for the next 4 years chuna na 6% for the next 4 years plus abana 8% for beyond 6 chuna 8% chu kum zat zawa hedam beyond 6 years chuna 6 years zawati wa kum chu za chum ham 9 chula na 9 chan bo hi la kum gu chu lang chu 8% le za ham 3 mo chula na 3 ala chan percent is mo simple interest is mo calculate the time ya che 8% plus 24% plus 3 za 6 4 za 24 chuna 3 za interest mo asana mai 40 chi pham 48 long na 56 dem simple interest mo mahin 56% mo chuna hoyam tam chula cha simple interest on a sum principal of chizan mo mahin 1120 chuna principal acho simple interest ka bola le za so dham 1120 so right chuna which is simple interest principal hold in chuna simple interest zan ham 56% chuna na is equal to 1120 amana chilanga jingyo principal is equal to 1120 into noi langa am he chuna ko ila chuna 100 divided by chuna pa noi langa ko ila 56 2 times is 112 na 2 6 12 ya cha chen ko 12 ka bol ke chla na 20 0 0 mo cha he
principal chu 2,000 hết ham hey sum chu principal tina chula sum में principal tina chula no principal la bata che simple interest earned by the sum is janham simple interest is a momon kya na 56 kya chala na 56% simple interest principal apana kya chala na jana cha ale chita mo question kha bodele ha ne de ta cha pachene di kha bola da na chita simple interest topic ko video ta installment chele compound interest che phale bol de na apana compound interest bolo tin na jingwa icha hi question khana hi simple interest ya na first 3 year out jan ham first 3 year out 6% rate na next 4 year out 7% I think period beyond 7 years period beyond 7 years at 7.5% per annum if we invested rupees 18800 for 11 years find the simple interest earned by him na okay question and piece simple interest also man sum hot na kum khana khoi jar ham first 3 year masang kum thum masang a jar ham simple interest is an momong ama hen alwa me wadu cha kum khana cho first 3 year a ham 3 years into 6% azala na plus next 4 years azala kum liya cho jar ham 7% azala na plus period beyond 7 year a jar ham 7.5 na 7.5% period beyond 7 year kum segi chunglang ti azala na kum yak cha ham 11 cha juna segi chunglang a jar no 11 minus 7 jar bito kum jar botham 4 diam 4 these are the simple interest on so 3 6 18% plus 4 7 28% plus is an 4 5 at 20 7.5 to 4 2 but the 4 5 at 20 4 7 at 20 4 to 5 to 6 0.0 26 touch na 26.0 huh 30 jo ham okay 4 7 at 28 29 30 na sorry 30.0 ko 30% ka thi ju na zatam che 30 58 68 76 diam 76% simple interest ka on chala na simple interest so ipapan account on principal upon account ngai chala na question and simple interest word in tia tele answer so SI is equal to 76% of it ham jaram 0 ni to mai langa 0 ni ka ta na 188 ko 76 multiply to 6848 4 in hand 6848 4 52 5 in hand 616 11 na 7 749 7 is 56 5 in hands 56 56 61 na 7 is 7 7 plus 6 is 13 na 8 6 7 8 2 4 1 1 4 2 8 8 simple interest is answer photo edit singa taute ham to ni concept la ucho ni zanya to chang revise le ucho na akare taute